أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة وسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تبكى بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا أمي بحثا خونا بكن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی قول ميجا صبح دكر بري خود دا جمعتي بري خود دا أصحابي خوا وجوارا وها دقو كا هنك جواغو خون ديتن هنا جبونا قو استعبير بكم. وقتی قو صحابي پیغمبر خون ديتبانا ش پیغمبر را دقوتن و پیغمبر خوني وا تعبير دكرن. وقتی قو کسی خون نديتبانا و پیغمبر عليه الصلاة والسلام خون ديتبانا، پیغمبر عليه السلام خونا خواج أصحابي خورا دقوت و تعبيرا خونا خو دكر. قالي مسلمانا دنابا أصحابي دا دبي حضرت أبو بكر خوني قو تعبير دكرن، يعني إصابت ليبون تعبيري وي. قالي مسلمانا خون سي قسمن. قسمكي خونا خوني صالحن، خوني خوشكن، يعني خوني قو جوارتي قوتن بشرايات، يعني مزگينينا شطرف خداونا. چكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا خوني صالح بشرايات يه دوام بكن. يعني إنسان صالح، إنسان قنج، إنسان قو مثلا بيجن عملي وي قنجا خبرداني وي راستن، اوان انسانا خوني صالح يه ببينن. خوني صالح جي خوني قو جوارتي قوتن بشريات جي چلو شش پارچه وحيه پارچه ككن. يعني ام بيجن وحي چلو شش پارچه خوني صالح خوني بشريات او جي پارچه كي جوان وحيايا. قالي مسلمانا وقسمي ددوا خوني قوش طرف شيطان فنا، يعني الشيطان تي خونا مهو تشتاج مهورة تشيتكيش بونا قو مهو بترسهي. وقسمي سسيا خوني قو نورمال ام بيجن بروج مهو سر تشتكي خبر دايا، يعني ايواري مهو جواد قرتيا ومهو لسر تشتكي تفكر كريا مهو بتشتكي خبر دايا ايواري او تشتي نخونا مهو. ادي قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا وقتي وخونك خوش ديت وخونك صالح ديت ونكارن شخلكي ربيجن. ودرواية كديدة دبيش إنسان صالح ربيجن، يعني ودي تخونك خوشا قوش طرف خدا بيا في خونا خوش إنسان صالح را بيجن. ودرواية كديدة قوتيا ونكارن بيجن، يعني نمجبوريا مهو بيجي. أما وقتي قوم هو خون ديت وقتي قوم هو بأميج هنكا ربيجن بلا او انسان صالح بن، يعني مهو خونا خوا ج انسان صالح ربيجي، ج انسان باش ربيجي، ج انسان نباش را مهو خوني نبيجي. چونكو پیغمبر خدا حضرت يوسف وقتي قو خون ديت جباوه خوره قوت قو مديتيا 11 ستيرك هيف و روج جمره دچونه سجده. باوی ویجه را گوت
گو خونا خوا شت کسی را نبیجا جبرای خوارا وی خونا خوا نبیجا. پشتی گو حضرت یوسف لمصری بو خزنداری خزینه مصری بو مالیه باقانی امولو بیجن و دیاوی باوی برایوی جهاتنا مصری مالا خو آنی نور حضرت یوسف خونا خو تعبیر کرد گو تا باوی خوا گو ها اف تعبیر خونا منا 11 ستیره کی و روش یعنی با از پیغمبرم و وجی اطاعام کر گلی مسلمانا خونی نباش جی گرک مهو نبیجی یعنی وقتی مهو خونک دید او خون نباشا مهو جید ترسه گرک مهو وی خونیش کسیرا نبیجی ان شاء الله زرار نادمه. دیسا پیغمبر علیه السلام بیجی به وقتی و گو خونک دید و او خون آنا خوش بو سه جارا پفکنه یالی خوی چپی تفکنه یالی خوی چپی و سه جارا جی بیجن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اونا لسر کوجن کلک بن خب قل بین سر کلکا دی ان شاء الله اف خون زرار نادیوه. یعنی پیغمبر علیه السلام گوتیا درمان خونا نباش او گمهو سه جارا پفک یالی خوی چپی و مهو حفظا خوا جشیطین بکی و مهو جخلکیر نبیجی و مهو سر کوجن کلک بی مهو خوب قل بینی سر کلکا دی. دو وقتا پیغمبر علیه السلام دا شخصا کی گویا رسول خدا مخونک دید مدید سره مدهات جیکرن و سره مدچو و گوده مجیل پای سره مدچو پیغمبر علیه السلام جیره گوت گو اف خونش طرف شیطین ویا و خونی نباش نبیجن. گلی مسلمانا دیسه وقت حضرت یوسف ده حبسه دبو دزلام هات نجمی یکی جوا گوت گو مدید گو لسر سره من تشتانین هبو و طیرا جوینانی دخوار ید دوا گو مدید متری دعسران دکر عراق که تعبیرا به خونی جمره بیجا حضرت یوسف گوته یه گو تشتانی سرسرین بو و طیرا جید خوار گوته وره کشتن و طیر یه سریت بنقلینن و گوته یه دی گوته به سوچی ملوک عینی ولو درکت یعنی تعبیر خونی ولو درکت یه گو طیرا جنان دخوار او انسان هاتا کشتن هاتا صلباندن و یه دواجی بو سوچی ملوک. قال مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی خون ددیتن مثلا بری حربا بدری خدا عز وجل مشرک مکه مثلا لبر چاوی پیغمبر علیه السلام هندک دان نشان دان یعنی پیغمبر دخو دا مشرک هندک دیتن و دیسی پیغمبر علیه السلام دخو دا دیت گود چو طوافا کعبه طواف دکر و پیغمبر علیه السلام با اصحابی خورا چو گوهر کعبه طواف بکی و سال مشرکا اذن ندا سالا دی پیغمبر چو کعبه طواف کر. قال مسلمانا و قسم سیای خونا مگو خونه گو ام بیجن نورمال انسان دبینن اوانا نتشتکن یعنی مهو خجوانا ترسيني نورمال دخيالا مهو دنا انسانك ام بيجن حافظ قرآن يجبردكي هنجيل سر فكراوي درازيه تخودد ميزيني قبا ازبري خودكي انسانك ام بيجن تجارة چيا لسر تجارة اخد فكرد ميزيني قبا كرين و فروتني دكي قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی گو خونی صحابیا تعبیر دکرن ادی عبدالله کوری عمر هی گنج بو ویجی گود گو خوزیکا مخونک دیتبانا و پیغمبر جی خونا ما تعبیر کربانا یعنی وقتی ددیت صحابیا خونی خوش پیغمبر رد گوتن و پیغمبر
خونێ وا تعبیر دکردن ویژی خۆست گۆ خەونەکێ ببینێ و پێخەمبەر خەوناوی تعبیر بکەی عەبدوڵڵاهی کوڕی عومەر دبێ ڕۆژێکێ ئەلجامیە پێخەمبەر ئەزی رازەهایی بووم ممەیزاند د زلام هاتن یعنی وەکە ئەم بێژن د مەلایکەت هاتن و راشتنە من و ئەزبرم دبێ ئەزبرمە بال جەهنەمێڤە ممەیزاند وەکە جهێ ئاگر یعنی جهێ گو ئاگرێ تێدا ئەو جەهنەمە جهێ ئاگر وەکە بیرەکە هونایی و ممەیزاند هەنەکە ژڤایێ مشرکا هەنەکە گۆ مناس دکردن ئەو ژی دناوی ئاگریدا یعنی مەسەرە پسێریڤە هاتبوونە داڵەقاندن بالڤە دبێ ئەترسەهام گۆم دگۆ یا ڕەبی ئەحەفزا خوا ji ئێگر دکم دبێ هێولۆ مەلایکەتەکەی دیهات ji min re got گۆ عەبدوڵڵا دبێ راشتە دەستێ من و گۆ tu netırsiha tu ne ehlê virî û dibê ez şiyar bûm dibê wextê got ez şiyar bûm min fihêt kir goyê dî exewna xwe ji pêxember aleyhisselam re bêjim çunku zahrê vê xewnê nexweş e yani dihat dibin bal cehennemê ve bal êgir ve dibê min fihêt kir got ji pêxember aleyhisselam re xewna xwe bêjim dibê min çû ji xweha xwe re Hefsa re got yani Hefsa xweha Hezretê Abdullah bû pîreka pêxember aleyhisselam bû dibê min çû xewna xwe ji xweha xwe re got min got hal û meselê min ev in min dixew de wiha dîtiye Hezretê Hefsa jî xewna wî ji pêxember aleyhisselam re dibêje pêxember aleyhisselatu vesselam xewna wî wiha tabîr dike dibê Abdullah zilamekî saliha însanekî qenca xwezîka şevlimêş kiribane piştî vê êdî Hezretê Hefsa hat Hezretê Abdullah re got got pêxember aleyhisselam gotiya Abdullah zilamekî saliha xwezîka şevlimêş kiribane dibê Hezretê Abdullah heta got umrê wî hebû heta got li heyata dunyayê bû terka şevlimêja nekir yani piştî got pêxember aleyhisselam wesiyet lê kir got xwezîka şevlimêş kiribane wî jî wesiyeta pêxember anî cih heta got umrê wî hebû ji xwe re şevlimêj dikirin gelî misilmana evana tabîrê xewna bûn yani ji berê ve xewn xelkê dîtina û yê ku ev xewn tabîr kirine hene ema yani wextê got min xewn dît weke got me serî de jî gotî xewnê baş xewnê salih ew ji teref xuda vene min bixwazê got wa ji xelkê re bêje bila min ji însanê salih re wa bêje însanê got keyfa min ji wa re tê û min dibê a salih in bila min xewnê xwe ji wa re bêje xewnê baş û xewnê got min dîtin min ji wa tirsiha bila wa xewna min ji kesî re nebêje û wextê min bixwe hisiha min sê cara pivke yaliyê xwe çepê û sê cara bê eûzû billâhi mineşşeytanirracîm û min li ser kûjan kêlekê bê min xwe biqul bênê ser kêleka dî û min ji kesî re va xewna nebêje înşaallah ev xewnê nebaş zirarê nadine min yani ne ku min xewnek dît û min jê tirsiha êdî min pey bikeve ka mana vê xewnê çi bû ka çima min ev xewn hal û nexweş dît yani min pey nekeve xewnê nebaş û xewnê got em bêjin normal min wa dibînê weke em bêjin min ser xeyala wa raziha ye ew zatin ne tiştekin ev jî heye gelî misilmana pêxember aleyhisselatu vesselam dibêje însanekî got min di xew de bibînê weke got bi rastî edîtima yani ew bi rastî min dibînê çunku şeytan nikarê xwe bêxê şiklê min de yani însanekî got xewnek dît mesela pêxember aleyhisselam di xew de dît û heqeten yani zanîbû got pêxember e yani ew wasfê pêxember têde mewcûd bûn
مهوی بیجی براستی پیغمبر علیه السلام هاتیا خونا وی انسانی قال مسلمانا عمل كرنا بخونا يعني نفرزة يعني وقت مهو تخود الديت جو هنا كات تشتك جمهور قوت نلازمه مهو بوي خوني عمل بكي چونكو انساني جو إرازها هي نمكلفة يعني تخود تشت جمهور ورنا قوتن يعني نفرزة جو مهو بواتشتا عمل بكي خدا عز وجل ما بقريني جوا انساني صالح وانێکو خەونێ خۆش دبینن خەونێ گۆ بشرەیاتن وا خەونا دبینن و خدا عز وجل حەفزا ما ji شەیطان و ji عملê nebaş bike خدا عز وجل di dunyayê de jî qenciyê bidê me û di axiretê de jî qenciyê bidê me û me ji ezabê êgir muhafaza bike xeberdana me dawî حمد ji Rabbê alemê re bin.